Abawuvala umlomo ngevidiyo Smin ofisa abalaleli ngisela umculi thizeni sawubona kuphi ngoba kufunye khona lo mbuso njengamanje ubingelela beni mathinta acebisa intombi zomqamela amehla abanye baqamela imali thibwazi ngalakwethu ngawuze kulohlo lokuqala lancotho enze ukulungela upress usubscribe button share uphinde ucomment ungakhohlwa ukulike kanti ke ngabe umdala uyawuthi hlanga lapha na comment section ungakhohlwa upress button la join usipho 10 rand njalo kuphela kwenyanga ukuze channel yakho iqhubeke ikulethele ehamba phambili engapheli amandla ivideo kaSmin ofeputshukile la khona elingisela khona uNjoko kanye naye uMroza mlalelo wami abantu abaningi bakhulumile bathi ke sikwazi onjalo mfana abanye bathi hayi cha bayithanda ngaphandle komusha isikhathi sakho asixhume sihlale kana ke ivideo elingisela uSmin elingisela uNjoko kanye naye ke uMroza kodwa uMroza umthe halamuzi kancane uNjoko nje athe ukugxila kuyena kule ngoma ethi ayibalwe emalobolweni uSmin ofa cha hayi eyami ke leqhawela kithi shuthi njengamanje kuzakazela ubuzozozo imali yenu yele ayibalwe emalobolweni ayibalwe ngamthengela ifrantalinye ayibale emalobolweni ayibalwe ngamthengela igroza ngiyayibale emalobolweni ayibalwe shuthi njengamanje kuzakazela ubuzozozo imali yenu yele ayibalwe emalobolweni ayibalwe ngamthengela ifrantalinye ayibale emalobolweni ayibalwe ngamthengela igroza ngiyayibale emalobolweni ayibalwe